Mobi biara kwa bafa OB4GH TV any obofo legend ewe Facebook na time with prophet Nyankeja entretremu ni riremu a enrade nam na sem so de bo nipa haban mu eni nuaba mu eni nyame asem e ma nkwa mu ana sabere waduru yaduru obi a ohwe OB4GH bia ohwe no ntie ne ye katia our sister say OB4GH phone number time with prophet Nyankeja wabaso hwe sabre Dr. Mensa Dr. Wonder ohwe program ibi live tiye program we ampenimfo na ehwe mrantiere meba wa omu di mu no mu deserve se omu hwe omu na hwe me ka kire o me ma wote won se sabre so pose program ayeye obaso na obaso support program ya obodno friend numbers a good TV ni so no die etwam no fa number ni bia na frɛ na oni bibi me di onyame nti a efrisoro ebra obi biara ohwe program bie ene ye betie awurade asɛm o emu oten ene obi a pese onya no ho obi a pese obobra se awurade nhyira no but the word of God yemfa na adwuma ayasem kes asɛri ayasem sebe tie ne ye Bible say die open wanya wanya no kwampa paso no otisa ko video butu nkoso nyane dia so obechani na mum yenu obeyo kwasia anopa me ni bisa wo se obozo otie nyame ana obozo ni nyame nante na wadwene wo kra no ho unim da bia kan beko na ni de beto kra no ansa na no tie me program abai tima adaso I think about your soul not your property and na me kan obi ntia se bon se mo ho ha think about your soul not your property I guys am so don't cramp on ko jisaka wa menye sika enka se wa bobra onya hwe tie ni ye and don't cry emfa ma obi emfa ko jisaka mesi abro sign to aso and to talk as ngum enka se wa bobra onya bibia wonya bibia ba se wadi fo tie ruade asam ana me de bra una wie think about your soul not your property dire wo kra ho nye de pade wonya enye kaya wato enye minister obeye enye sofo obedie enye nkomsa obehye enye sorikesia woda no enye din kesia obedie dire wo kra no ne bebu atan e pa jonsa na no fa Bible ni enko fa Bible no o na wo zo ubie Bible no biem wo na me no kasa no eyewa Bible no ema yehu say think about your soul mi nyanu wo Luke chapter 16 verse 19 bio yen kan na hunu say awurade nam na sam so kasa che ne ma obobo bra amo bia hunu say what did but awieye asantifo se dimpa ye cha hunya dimpa ye cha hunya o so sika ni bredi o be akowura udi sofu ni envie bia o sika dudu ni sika ni brenti hwe be ato nkra kwose think about your soul not your property tieniye me no kan sem we no want to wan na Bible say o hie ni bitra ase ni for the Lazarus na Lazarus yo bia no yo hie ni pa yare ti tuno o hie bu buno enunti o presikani bi nchense onde o sika kama onu akwa no mudi na bi ka fam a onyabi dia na ho beto no enti de wu busika sin obi oyo hie ni o yesofo o de no kranam onam fam e ka wasem ne on so ti asem ho agiri wo me say think about your soul not your property and you the pade ni da ka se wo sisie ho na ni na yegura Bible si bibia betam awurade anu asem ntwamu da se awurade asem ntwamu da dia na pra wo preto nipa edi nipa wuja edi pasika no de kwai ibisa anopa me no yiri boko me no kan gentre na ko mu ye na awura mu awon se store na obi magazine no akwaje bosum ya be chase ede na wenya film tieni e ka chero udi na ne o kasa me tufu tieni e
Udi soft one. What's one till a commando or you tell we need to 2000 the Baboni Corontias here and until Woodumika Akot John Crew a Clobea Freemason Accord. Then I will free. Think about your soul, not your property, and a pay because that's in here. Bible said you're not doing so with you know. Oh, say no one shares it. She ain't one shares it. Because that's anyone of Wobino. One no mamma we are see we are one. One no more crying. Now about I frustrate you. I'm a genuine year. I could do your search because that's you. Me talking away says to now, lies the Bible said lies us your yeni to kodesi keni koyano. Odidi na ebi fifirigu na okofa dia o si mumman kramani ntafu ni kromu ansa. Ene de Ghana fo ye brebe ya no. So ya so fo no na mfam aye mfo obo ba kugura se ma no. Me ka kire o. Nye so fo ya so fo ni de otigamu. Dabi ande de eye hunya. Eya chede anyame de ache bidum. Tie ni ye. Bible say munyi mawurade nyankopɔ mi nsamuni amba bi ye. Enti ye die enye ni sika. Nka kire o. Ye die ene ne ka. Ye die enye ne dan. Ye die enye ne abrochire faso bi ani so. Ni nyina ye hunamu niema. Awurade asem trawo mu na wonya nkwa wo ade nyina. Think about your soul, not your property. Asem ba dinu mo wonti ase. Ha, wo ye sofo na wonti ase afa Bible na hwe ni ye. Na Bible say, ohiani ase akotena ho. Obana nkram aduane ni bia de nyi nkram na tafu ni kru. Sa na Christopher ye papa. Asofo mu ni mi di ye ti papa no. Sa na nipa de ye o mu. Ona mfom na hunu no kase bia Awurade se brazori a ena ko evangelism kan e ba otutu yes no because as we free nyame Jesus Christ say man kwati masam ane bibiara oti aso de na bakata e ka se be ya udie ni e mama nka se me njiro aso de na otim no uti wo se uwu a ubanya dom ana o mama wu a ana so ba ware a ana so Udi bega ibebra wiase ni ma tieni o anam ni udi nkomo senua me kache o da biase na se me director me manager kache o da biase me ya apostle na ba hunu me ngwa me penya de ye tie Awurade ne ye de Awurade asem ye tuma se me sraw so wo hwa me ya kache hu ne bi se hwe OB4GH TV ane abofo legend na dwumadi a omudie ni bia no odene tieni ye wa pewiase de pade nyina bi wa wi o man de pade nyina wo de wo pass sam crofo kogu ba bi ye adwuma funu ma na wura fi say da be wuo no we nyina betwam ana wura fi ana Bible say ni yo nyina be ba atemu dananim udimi fansie. Think about your soul, not your property. Also, I am about a Jones. Obi to them grace or your program or share because Lazarus or Dio here. Nipa good and must say, Nipa can't hear ya at the triano. Nipa can't send the any say catch Lazarus. Nipa good and him. E come to Lazarus o ko nipa nche ko pode be dia ne pam no Yesu Kristo so anya ma oni ano wa anya ma mi Kristo menia and disobey Kristo ni ma pa na woni adoya Kristo don't ni mu uje do tie ni ya. Think about your soul, not your property. Uje nzami yeba anu ti den na wo pani wo wiase ntine wa wo mbakre bu se waseme na dia be boni tiri makuno because of say niema wo pani wo wiase ane dia wo hwe na wo wiase wunyan wa nwene wo kra ho wa nwene dia wuwu a obekọ he e don ke tese dim no nte bebrebe na ewuwe yo
na busa so obi wo ho kwan enyame de so obi nwu o enyame deda ya na enyame ya na me di awrawo ya na me tete say and the nipa di nyame som adane fashion aye declaration and obi ani mabonje o Kristo ni na tade a wahye as of reprisal any city hotel na epie asofo binom emfo nyame asem nya adwuma o ba sese unse dress na ho ne pe dia kase boa ho na beto collection ye se na be ya obenya bi ni yire ne ma die ohia no onyene o kra ho onu ankasa ne kra no wa nyene ho wa ton na wo de no ba dwene ho. Think about your soul, not your property. Prophet and Kajana make no kasa. Apostle, prophet. Tell you, Mama can say minjo. The person tell what to say. And we are say we are then now be who so a we go show judgment. Enti general can you the person be say enti ne Ghana. Ya wa asofo we nyame asofo ha. Ana ya asofo a omo business. Yen kenya mi asem yen twe kra ma awurade yen nye ade awurade pe ebise mi bisa se osofo Yesu Kristo se mun ko twe kra mun kan che won se wo so hinye na ben na de bagina di mu mo na su ense ja oba no nkonkro dim ene Rose Rice ana wo odi declare chancrofo uje ense mi ka je wo di wo mi so we ma on na mi nim se so for betre TV so be abekasa betre che nyami tiri mu po ama ona wonya hunu Kristo hunu no oda ho a ohwe TV ni so awurade nam na sem so asacha na den sa an roba bi hwe wa ohun se de oye no eyati wode ye obi bo braboni bi no se oti TV hu no wo hwe TV nu a woni ni dem ho but wonum nsam no e bowro na tinim na ayi na tai na ko freeze atebia no ena so for TV so a brama share ye oba humi 2 million oba be humi 5 million o ha na da so ne betwa na say how no da so no enu de Yesu fra wa ka Yesu nkuamu wati me ka kire one ka Yesu wo mu da because me nu boni ye enti na Yesu e bo na se miem obawu ma de bonyefo se ye mfa no so nya nkwa enso na yede so for oje TV so okika me ye enso ntrene akese na me ko sunsum fam no enne sunsum ni kasa che no se adrobia nkadam so ba bedrum ase ho a o to atwa ha ba ne to atwa ye wan kasa kwa odan kromo ohun krombo ntimi embrokoi me sre ro de so ohun ye mobo wa nyine wo kira ne nkwa ho o dwene de obedi ni ne ana watina sika o pake gu ban na dachi wu a o madie Bible kan wo mebusam se de open wanya no wanya no kwampa so no o ti sa kokko hwedi obutu nkohwe ne de aso no ba tane no mu mienu no ba yakosia ya de dibra bia man wo man mu ona nyansa kwan so via bokro no uya ko tracy esi aso de Methodist aso de Presbyterian aso de ana God is powerful church any Anglican any and sorry akesiem o sorry house wo de for de wo body so for de watu na heavens udinga ho bibisa wasem o ya elder o doni butubutu o na ote o na o chocho o nkro no obo uwia o so yesofo erode hu mo wate Yesu say obabu obiara tan se de nyuma tie nyuma no me yasem. Think about your soul, not your property. Nye ka kesiye enye asofo edie kesiye meje enye nkesi sema meye ana asofo vima kachiro dwumadi ye die nyina chese dwene wo kra. Think about your soul, not your property. Pese me ma woni ba won so me ma me awuhwe me e papa awuhwe me me nua ba me ofase me ba tie pese me tufu ne ana wie die ne boni bia adurade ma hu se ewiase we sei bibia nim
me pese bi bisa 20 years girl wo hwe me sabre ka me hu ye ka abantie wo no boti pen ana ne di agro hwe papa na o chew maame panyi obadwa wo maame ono na wo na chi ye 65 years papa wo obadwa wo maame ano na so pen di edie na hunu ye nti na so pen because of nisika me bo aya de sikani de obenya na chase. Think about your soul, not your property. You can't know. Yeah. What in your dawo, my papa panimu aye unana. Uni need empoba grow. Na so ni yebra eni kwa zobo. Oh. En dia de machina utare anwa. Nye di kwese gbe yi. Na uro visa Yesu Kristo say, "Ma oba ehunu neja adajem." Urafi on. Urafi. Tieniye. De wuye biya de wanim. De wuye biya babu watan. De wuye biya bakuna wiye ya. Abrantie 20 years. O ma me wonye 64 years na ne twempana. On wanim. Kan was me bo wachi dodo. Me mo wachi mi tu fu mi yi watan. Wa nwene o kra ho. O dwene de obenya ni na die hu. O so twi woto ade trata ba woto bo wasoma de wo se wo ye killer obi ani ho biem. Obusa o kra no ba bi ewu a obako. Obusa. Say o dan wan so ye ko busa wan. Ibusa. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ Nyankopɔn atwe man so sɛ wo deɛ kwasi mensa deɛ ne ho ɔfɛ kɔdwo bra go deɛ adwo bra go deɛ wo deɛ ohun sɛne ohun si tie no obia no ni ense but wo a wọ́n na Nyame kɔtwe man so wọ́n nwene o kra ho da bi obɛyɛ kwasia ibisa me Kenya nsasɛm akyerɛ wo ne wo dia so da bi me nkan kwagye sɛm asɔre firim na hɔ wo dia asa nsɛmanfo asase so according to Bible. Think about your soul, not your property. Nyanke Jamaica no crash now. So remember to do what say go on so. O de yede, ubekum yari. And now be the dia, o de ogini sika de hand dying. O de ogini sika de koto iPhone. O de ogini sika ade come more. O de ogini sika de koye uti. Wa nwene o crown. Say omo no mo yesadi we nyina ebi die dirty wire ebi die ye odepoa ebi die babaso ebi die gono ebe chiwa wie no asofo na ye niefra no na atom na nso mo mpa ma erode wontie gina okra no. Think about your soul, not your property. Mama ko Lazarus die nso you can't tell na Lazarus trans di hia ohuna mane okwa huye hiem tieniye nipa who the suffer me wa hunche mani and ya je because you need one lie. Can you natural? O suffer hunche me sabre wo papa yemu pe de oni che guade enhwe fo. Lie just jinai e ko si se wo wuye. The Bible say lie just wuyi. Tieniye na onyankopon abofo be fa ne ko Abraham gukum. So hear me. Ndi obi tiri ka se ni business ye windi ye koda Abraham gukum emu ayama me ka kire wo. Abraham gukum emu ayama kan na dia kire wo. Anje na sikani ni yadai ezu wuye. Na sikani ni wuye no. Bible say Ewurade pagya ne kra de kwa asamado. Okohunu say Abraham Elijah to hear ni na no muni so hear ni pa no. O da Abraham gukum no oginani. Wan ka amen. Bon so wa ma Ewurade. Ha, Bible si bi biara woni bre. The world show me. Ah, o dwini sika ho. Na o nyine o kra ho. Enti hukum obi afo na japade no, ubewu. So hukuni na ebeduru china, ebeduru so. Tieniye me ka onya ntasem. Na sikani so wu bi owu na Lazarus wu ye na otina ni no ohun Lazarus ye ni no so da Abraham gukum no otiem ze eja Abraham
Abaya ma Lazarus mfoni nsati ha. Enkobo nsuo mekana no na me bre. Ba onsam awurade asem. Ha. Ma me gasa me njo. Ha. Anadia wo si ye ditumi ama wo. Ana wo si wo dibra. Ana bodyguard na guard wo. Tu so ma da. Na da obi a wo tete no aba wa na wo tete no. Nipa na wo hye ne so no. Owu na nso wu a. Wo ka koto Abraham. The Bible say Lazarus Abraham can tell say baby a wo do no ane baby a me da no emu wa ekunda yentem one ka amen. Amen. Now Lazarus o was asene so no he o was asene so no onu de wanye ni je bia da wo di ohia edi no kra ade ma urade na pay ane na ni je time aduro me can't know. Me can't know. You get poke, you poke biao. But no person be the poke. You know, no one some you can. Poke movie na another poke TV ya. Or no na di movie papa e tufo. E kasa che nyame ma. E many people who na bra bomu nsam. Na o ye bibia o di agene beto. Anani poke. E ba ko pe. Oh, o hwe number na egusu na. E ye nyanka ja numbers ni na egusu no. Ene me manager. Mi manager number no and assistant to no na some phone number na uhia me a from manager on the on hard on Nikos kra me da se tie ya to ya dis so ya to aso e mo bi ra kwa babiem ma me get them so na Awurade ka kire Abraham say Abraham ka kire osikani ni say na wo asase ne so no wudi dia ope hwa wo ya MP so on so ya MP ye ma show on so ye ma show me bon MP keke no ye ma show Uya MP, uya DC, uya minister, uya president, uya vice, uya minority leader, uya dane. Obakobi. O manzi gene di jaw se, ya mani ye no, hwe bia do man na koduro. What did your man say kon tebe? Amen. Ujeni ye, me so adai. What did your man say? Akroma epa akoko ba che ni wo dwane no uwia no ko transfer dem no ko ba for dem na me nyame onye wo for de o enye wo for de a enyame na de a ne ma de a to wonim tiani ye na anko utrim think about your soul not your property o say one for ministers ne bebrebe wu obu say da obewu wa nwene o kra ho man ne ga pade ne ma nyankopon de ebesia no se panyin no won go want say the gogo broche de tofie ma oma e de wori mo twa wada ne sikani no uwie ohiamfo no uma hiamfo no kwa ho hiam uma hiamfo no sugu nyame so uma hiamfo no transit tigu nyame so ene Awurade de bufusia abawo so ka kire o da iro uwie mani sika kwa da uwie ko baby a o de go tofie o de go to dan no ba gugu no be yo pa bidia na obo hu uwie ye e kanu kreche was me kanse hunu na daba hu se na me kan nyantasem no na ye too late ni hu yan kasa ni fokoteshi na kachi tie me pesa uto hu asese se sikani na ntinyo ntansa asizo me na nko ewiase nko na wie ya wo o mani gan opa no o fa ndu ba bia ni achew o fa ndu ba bia ni achew na tena ya chew na de nim gase ni yare boni na ba so me ka chew ta o de me kanu kra na achew papa dire wo kra wo na dire wo nchiri ma ho na dimpa ye cha hunya enu disabe so wo twabia opo proper nyankaja everybody design man chede we nyina chebe ebe na wo abroche ebe be wo bia mini me bia wo but everybody do nimo emma dia atete wa mo frustration enu ntiu koku ho tie wiase we umu ya oni obenya dire wo kra ho na Lazarus tra ho ye hiem ekosi se ofiri wiase na Bible say eroni go to Abraham kukum me di quotation we ka ho Luke chapter 12 verse 16 bi na kan ho bi na kan ujeni ye Abraham ni ma se mi ko wiye me kan fu Jesus Christ the man me kan fu ma sorry o me ni asori me so me nyada me ni asori ye nyame dia
asɔre na yɛ awurade dia me de me ketika keke me tiano e de mato ano me ni tumi yɛ awurade dia so bo so nya me no so ni ya wa bra bo ne se ne tie ampo ho madamfo adamfo be sel ampo re nyina nse sofo mu na be wu nkose awuo fawure se awurade mu se ne mo ye de ye ochina abe mre yeah bible say ya dia ko bi ko to lodiba now the out of coverage area na awurade a wonim ni ma no na ogene ni ma ho no obefa ne ye ni ye ebi ne bebi woduro no eni da so nyina asa bebi woduro no why you frustrated aduru ba bia ojo ba bia nye me ka tete men kan won aduru memma de onamu no nsa wa brabo awurade ni mo awurade nsa no kan ho wo Yesu Kristo ni mo fam number yi na ya afre bibi chi wa dwene mu a 0248 69 8742 056 85 73 80. Let me show. Yeah, I came with Saman TV every Thursday and Friday. Yeah, tienye me bomb boy the two abrabo say erade mani siu kreye. See ya. Bye bye.